Halapaini tu ka whakamatala Hona ni whiroa ma whaingata No noa tawa ke whai ana Me tatalo moe o tu hei lala Halapaini tu ka whakamatala Hona ni whiroa ma whaingata No noa tawa ke whai ana We katalo moe o tu hei lala E wisai Rawakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko Me whanua E tu pau o hapai ki o lunga Ke malui Me olunga Atonga ni o whai o tupu Utulaina o tu matanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga Utulaina o tu matanga Matakau no ve ka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hake anga He wisai Rawakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko Me whanua E to pau o hapai ki o lunga Ke malui Me olunga Atonga ni o whai o tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu E wisai Rawakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko Me whanua E to pau o hapai ki o lunga Ke malui Me olunga Atonga ni o whai o tupua Tapu mo e lupele taua Kokori ke u hufa mo I he talamalo e whanua. Kau maa ngahi tala whakatapu kotoa pe whakatapu atu pia me he ni ka ata mo e whainga maari e koe ni koe hea mo polokalama koia whakatafonua fo ou ke he weekend malomo e tau mao e wike fo ou koe ni pia koutui pe ku whaamu ke lere o kulerei pe ngahi ngau e ngaha ku ke ngau e ai pe whoki ke ngahi ngau e ku ke whaime apina lawa ke mao e whainga maari e koe ni ke mo mamata mai ke tau polokalama koia ku atu i he weekend fatu whanua whaupea mo e whawhawhonga tangata whitu Paula Piveni Pikala ka koe ahoni whoki ku ai mea whahistoria hoko I ahoni koe aho ini kamatai ahono hoko koia
ai whafafonga ko e ek-minister ko ia I he ngahi business e pure anga, pe foki ki he potunga polisi, pe me tamate afi, ai o ku hoko ia I he ahoni hange ko ia ku whakahoko mai, e he eki pare mia tonga o ku effective e ka minister for o ko ni ko moko I kene a Ethiopia effective o ka mata ia pe me he ahoni. I hene pe he reba ko fefia ke tatal direi, official e tau ek-minister I ahoni ke tau polokalama, fat fonua fo Tata o ki fai paha no taitari whaka-officiare tau ek-minister e ahoni ki he tau polokalama. Pamatoki hoko ato I pe he tau polokalama. Ko inga ko tau fofua polokalama eni. I he ne hoko ko ia. Announce ko ia ko hoko ko ek-minister o e ngahi business e pure anga. Pepe he voki polisi pa mo e tamate afi. Ona po Paula Piven Piukala. Malo e laumaria Piven. Pea taitari rei ko e polokalama fat fonua fo o ge ahoni. Fewe hake Piven. Pewe hake ngā ue pe mei tongana. Alo I tau lawa sof pa malo I mawhenga maari eh. Ko le te beke hufanga te be whatapu. Ko ia. Tau hahaka hake pe me ue kukosi ke weekend ko. Ke he anga e tafe hala whanonga whaprit kare. Au maari e be whoke ne hoko mai ngai mean. Hoko tau mateu peke u ngai hala whanonga. U whahano tau kaiwi. Peke, oku whao pe whaki e solo e ango pe ngai mea ka kuku. Nā ta rea hui tawa e ki ta programa he hoa tāni ke announce mai e press release. Toki ilo pēo ki mui kana e ai mea iena o loto pēo ki uwha malala hek sio. Ku he takai holo e kakai mo no tuka ki holo e mono tuka ki holo e ai pare mea pe mo tui. Ka ki au nei uhinga pe ku la vea ku ko sike. Ai mahuinga ai foi mga whaago ni ke tuange tau teka. He ku hange pe ni a ko e uno ko ai uo. O ka naulava ke nau tupu ke lalahi ange, e nau sio pe hea o ia. Ka koe ne hoko mai ne lai pe whaki ngai isiu nau sio kia uruaki, koe kai kia hakau no pere I he sea executive. Pena koe ngai foi mea pena malanga I patau kawe. Ia no ngai mga tuunga. Koe hu mai Brinis Kalauni mauinga ke introduce tu I hoko. Ke hanga hono whalere whanua ko toko smai mene ako. Ai o sio ngai uhinga le lei pe ka au fo ou Koe hu koe minister kere o kai ke te awega hou eiki. Ai o kamata ke tau tutupu whapulitkare. Tau tutupu mahu inga le vai e testoi mo oni. O ko hanga o Kara pe solo he motu koe telefoni mai ai ngai whafotua ke pe. O ki putu mai e osko no announce koe mea. Ka koe anga pe ai mawhana mai fifia kakai. Mai nau amnaki. Ki ha ola I whaou moha hala whanonga I whaou. Ka koe solo koku tau whinga ka hatoa peke tau e so pe umea koe ni. Ka koe ka whailonga I tutupu. Whailonga I mama pe hoki ka sa solo ne kurituri pe whapouri tau hulu at pe mo whatu burekina pe. Koe kasa mahu inga whukia na ke whatau kawe I whuki henga I polokalama kotoa pe. Mau pe ki kasa koe a koe lotu mo ea ko hulu hau pe ke whungate pile hulu pe he mama pe. Koe ni kutau wau mai ki he halafononga koe ni ahoni. Na hau pe ke ane afi. Hau ke ane po. O guai pe ai kakaya unau ke email me penau tolu unau ke messenger me penau tolo eke mai. Oku minister wa pi veni pe kai. O guai pe ke hagurisimo famore. Do oku tau lau pe tau tole. Ai line me ngai hoko holo pe tau tole to ti tai polokalama mo fanongo pe ke fa tala no pi veni ka. Ika pe ke hagurisi aku ke wiloi ko hai minister
te tau toki lo whakataha pe mo au he i hono ui ko he paremia. Tako ni ko ahoni ni piven ko announce he paremia pe ko fia la he pito au i he tunga ko ia ko nga ka ne mahino pe mea ko mea mai paremia announce level ke fai mo whanongo ke kakai. Toki whai ngā we to apure lulu. O ko tu ai kakai toko la haia na nau te nau ona doria ki utaku. Os mahino ka nau doria ona toki tahi. O whai nau ngā ue ke tauhi o nau family. Ko kolo ko mahino ka nau doria ahoni. Ko hea tukunga ko ai kapine. Tipa ko tu ko me ai vivene o kufia mau e kakai e whanua. Me he paremia ka o maa kapine ti. Ke nau nofo pehe maa ilo mea koko o pivene. Kai. Oku ai maari lahi a he kisi o koe he foi i hala whanonga koe ni whanofo ke pare mea ko si ia pea koe ni koe tusi te beni o mai toi whanofo ai mahu inga koe he foi taimi koe ia nai asi le vai ai whainga na tula to tonu ho tau kakai kia au wak solo heanga e whakaukau ko toa pe. Hei kai ke mau ha mea lele ia pe tolonga mo tu uloa i he shortcut pe koe cutting corners na kua ngo ia pito neongo nei toa lahi kakai ia heanga e nau whatara no mai na koe oho e kau whatatoko ni ko hange nau hoha ke todo de fito que au kana ke pehe xio e solo he kono moni ko xio na ka pau na ke mama ene afio ko anga i whakauko e ke tawa da to ke foi manga fa ko ni ka pau wa hanga i elemeniti e tauts pe ko veiua ke au ko fatongia e taimi that's the wai fo la wo be ko wai taimi ta ko ke lava he whaka uhinga me aia pe ko uhinga le o solova ko taimi e ko mahu inga ko ka o taimi o ku mali fo ke me ko he anga si o foi mo fa ko ni ko hanga fratokanga me ko ni hanga ko si o ko tau ni mano ai ko ni stutone ko si o ko ke tataki na fai e tupo uraki o whakamā po whanua ka mohono koni stutone ta wal fitnima anu wharea koe kupura ki koe ni haa mai ke te ai koe mama ai la bego mama koe te taulava pe ka pau ka pau i he atakai o i tui whakalotu whakarisane koe mama whakautua ai koe na ne whakarea pe kupura ki ka kaiko toa pena ngahi pe toto peta. Pea koe uhi koe ne haa mai kia te ia koe taua taina koe mea ia ai o tua. I ene pehe e taua taina tako toa. Aia ko sio koe kia i o tau develop mai pe ka koe anga ia mea koe mo ui tau fe humuaki pe fe to mohumu pe. Kau tawa o mai ke he foi mga wha koe ni koe mea ni koe o kou whiawhia mawahe ai. Malawa hene a whio o whahoko tutun koe ni. Ki mua au whai Privy Council he mea. Ke rimo e whakaukau o ku whakao ngongo. O whakao ngongo ki hene Privy Council se. Peku. Kia au o kune hanga indicate mai o mahu inga e ke whatoka ngai. O kune whenga ke align maupe. Ka pau a mea wewe wai. Koe taimi ia. Kone ki taimi ana he lilo. He kono le rei ni e ksio. Koe ilo e entos koe he ne awhio. Koe te hawe wewe wai hata. Ke tau te hanga o toi mahino. Une o sivi e ia hono whatongia. Kaulawe ke mea ko ni Solomon mahu inga whau e foi process ko ni. Neongo toko mai whainga taa tuku ia he foi mui mea. Hanga whakau solo ke ata kai whakapolitikare whanuani. Moe talo e mama koe na i he tahawal fitnima.
ko lava pe o tohi mo lau konga o kai ke vale o ku ke pau ko elichi polo ke huo o farea he kai te te ma ko ha criteria pe ya te fonoi mama e ko e pati ko to pe ya ko pau ke ai ko tau tano fo ko no ke ngahi tawa ko fo ki me ngahi struggle fa politikale e taha ai ako naki na fai Mandela ko ho me nga ue ki nga ue fa politikale is education sai education sia ko ya e whakaukau ko in totality ai go na fa lau ka pau ko te ako ata mai pe ke te ako to lau mari ako to loto ako ke te ofa o ka tau e mata ako ai ko sia ko ai sai tau hau tau tole ka foi tuunga ko foi liri ko wa no hango furu tau sia tau tolia o ku alu no ia pe filia kai ke fu whakakau he kakai e fili pe toki hau i pe kau whafonga ia toki e heke takai holo pe e nau anga e nau align loyalty o ngan loyalty e nau loyalty ke mea go e maua e nau benefiti regardless pe ko high principle ai go mea go na aksio go je fu mo veu pe ta tau ai pe ko high re o lahi kaila hataha be fonuani ke pule le mo ai tu hau e kai be malai ko foi mga fa ni solo ko ngo ia o tau le ke tau tore me tau ni wanoa hanga foi tau wanoa of effectia pe ko success ai tau ai lava ke i foi fonga mata vai fra sistemi o mai me ko fra ka fra poto ko me foi na fa lava ke solo ko te ha pe li iterate na fa lava ke vai go tau sistemi fu fa la ke keiti go o hu mai ki fare ale Pehene pehe, ka tau ai pe te tau alu ki he weakest decisions. Oku kei legitimacy pe, kei whakalao pe. Aia wao enia ke ngai tutu oni, oku ongo ia he society, oku hala, pe au ikai tau, kau kei whakalao pe. Koe uhinga fo ke tau hanga, o whakalao i e mea ke whakasisi. Ke tispirini ngai, whili ko ia. Aia tai o rewa ko matu tu ai fahinga mama u e tangata mama lo tu me ako kene toki lava fai tutu uni kene o mai tutu ni ke ta faki go kene ke oku lere yange hangi ko foi mga fago ni so hangi ko foi mga fago exio ko e tafo ke me na hanga o hake au ia ai ku mata vai ia he te pire koe kau no pere. Ai koko unuhinga e longo ai kulupu toko lahi ke whiri nau tol he kakai. Na aku sio kai se ungai. Kana aku sio koe uhinga foke ai ui koe kakai ke whiri nau tolu. Koe hunga koe kai ke hange koe ke whitu e nau whakao ngongo ki ai. Tana e wai statement e kua taimi ke whiri a motol he nea whio. Ko uhinga ke whakama opo. Uhinga pehe au ia. O hanga he tau whetakai me koni wharearea. O ako i pe tau tolu ke mea to tonu ke whai. Aki pe mama lo tū mo ako. Neongo whakalao pe ia. Kau kai whakapoto. Ai koe ngahi mea pe nau nofo koe ke drive ki ai ia systemi o ku very weak pe heni. O whamalo ia ilahi au e nea whiohe. Foi mga whako ini. He kona mo ni oku align e ne whakaukau ke pule i lelei. Koe ngahi mea e au whaitaniti he lau kako. Koe te mokalati u whaitaniti. Koe nau. Koe toki hanga he ngahi whanua. Ngahi whanua koe nei kai te aha nau historia. Ange ko Nusila, ko Australia, ko Amerika. Whanua koe nei kai nau historia te have no other choice but democracy. Ko ngai whanua koe hange ko Singapore, ko Siaina. O kui ai e nau historia nau tolu. Ai po
hange ko tonga ni o kui kai ke follow fua pe ai te mokalati ta ngai fa ke na fa e ngai Western journalist ali kwaniu o pehe o feliuri waki e ne tui ke te mokalati na ne tui ke freedom of speech e time na ke fatahaya Singapore mo Malaysia ko ni wa ya ko ki Malaysia pa unia ngai restricted ta he ko Lee Kuan Yew. I know Singapore better than you. And your version of democracy, Western world, cannot be taken without filtering context of Singapore. Na ia me na siwe ki ai ka pa o mai e whakauka whatem karati moe we whanua. Pehene pehene na ne tuku e whakauka. Ka koe hae mea na mate ki ai ne mo ui he ne tau kawe ke pure i le whanua. Nai mawahe a Lee Kuan Yew ia me pate mo karati ko he rakaupe. Ne rakaupe ko na huai ko ki o wharearea na ne lita for position ei pe mawahe me pate mo karati o neu e pat ko PAP. People Action Party. Ko ne kawenga ana ia ko stability pe mo anti-corrupt, good governance. Aya ki au ko elito ia e lau mari ai taki ko ia ko hinga ku fata no ga solo hego look at Singapore now e te ha fonu e te ai ko ta no fu ko fa ka ke fa no wo ma he folo la pe mo fu akumi ke pureanga o tamo de maoni and the rest will be yours. Ai ko si au Singapore ia. Kai te whakamatala i pehe Singapore ia. Ko me pena na unga wei na tau ke tuko e korapu loi kaka. Kai haa. Hato e umea koea mehe kautaki. Ko ne kakato ia. I mean, pa na unga wei ke mea kuhinga lere. Neonga na dominate party a koe ni. A party ko a Lee Kuan Yew, PAP. Kako hane o mai pe hataha ia he whakangaha. Ha whaka uhinga lere ia me. Na u popo ia no to. Ai ko ne matuotu ai mama o e lotu mo ako. Mo nau. O fina ka ngapi, o fa he nau kakai, o fa seve tu ates. Ke au solo ko lava sio he taimini. E fu fainga mali lahi. O atage fonuani. He tau mui pe. He koe ke tau lava te tō whae lotu. E kono mahalo, kono moni mahalo koe fu malo i ho tau kalsao e whakamamata. Ka koe uwe o tua koe ke tau lava sio ki ai pau tau whenga pe ke tau whakafotunga pe i tua. E kakai pe koe ni o tau wheanga i moia. Ke au o kai de te ai haku vei ua ke foi moni oia. Ka pau e alaini pe e ne afio ke pule i le refonua. Pa ne komani mai. Lahi be ia e whaafwatara noa pe he ton ke whakafoke mawhai e ne afio. Solo ko sione te ia mawhai o mai pa ko ia mawhai e whima ke whakafoke. Koe poini ke tau ilo i mawhai o kuia tau tolu. Koe hae mawhai o kuia tau tolu. Koe mawhai ngō ngāwe wakape. Aia ko sio papa te tau ilo pe tau tolu. And there is only one king in the kingdom. There's only te tau ilo leo, te tau lava leo, alain whanere ai tau loyalty. Ki au it's about loyalty. Koe he hola tau taulia koe ni, me he foi waha taim koe ni, hange koe hu koe privy council na kulawi gai sol. That has to be revisited. Ka ki au o kou sa ia whiwhi au pita he hu mai a Pirinis Kalauni, and he will be king. He will be the next king. Hanga fo tutu e tau society. I hene pehe mahu inga rewa ke whakatala noa. E wai ke utui ngata pe a akilisi. Na ne mawe ai moral courage ke tala noa he ngahi issue whewheka. Perepere ngesi. Kako sio koe
he foi manga whāgo ni solo o ku very timely au pito hu mai e tamsi e ko me ni ako mafatuki tuka o hangego ho ha ni afio ke he trucks ya moyanga hono whakalere business e ngai pure ama ai pure angan ai ko sio ko ngo foi ko ngo ministry ko ngo mai ga ko ngo ministry ya na ho ha au pito e ni afio ke he ko sio ko jai ko ngoi tapu e kina pehe sio hono o mai go e tampilinis kalauni. He kono mo ni te oangi gai segment ko ni. Ka pau e gai te ke toko ni mai. Pe te ke tokanga mai. Ki he ministry policy ke tauhanga o whakawhepaki ai trucks. By the time you'll begin to zombies and idiots. He ka pau e gai ke tauhanga o tau e solo ko e severity ko e mamafa mo e mau o fai he trucks ki he fonoani o te ke o mai ke sio kakai ki ai ka nau lava appreciate effort ke tau e a trucks ai ki au konga mafatuki ka ko fia pe au solo he ko sio ko e foi manga fago na tau fetaula ki tau fankui pe mo tupo ura ke taval fitni ma Neongo e tau he mo tohu mo mai halau tau toi foki mai o fe tau laki mo e fui mga whako e. Pea ko au o amanaki le rei au pito ki ha le rei mei heni o hoko atu e. Mahu inga au pito e kakai, mahu inga au pito e whiri hoko e. Mahu inga au pito ke oa e whakatau e whiri kakai. Mahu inga au pito ke hanga he pure anga koe ni. O whakangata ai mea koe campaign aki ai panga tu haupe he time whiri. I will fight ke oa e toi ngāwe aki. Hange mea koe na tau sio he whiri koe wafe wata. Aina e koe taha ngahi lele ia o foi riliu koe taimi koe ni. He tau manina tau ilo e malawa ki hoko. Kau hoko. Kono hena o sio au ia na o si build up ai pure anga e koe ni angong toki tuat ki tua. Ke nau ngawe a ke fupatseti ke nau campaign aki. Ke nau foki mai pe o kei hoko ai pe hono pure i kowe whonua. Kana nau penki nau dona nau penki nau dolia e pou ai ho eki. Ai go nau whatou he aki whare area ko o whenau pito mo te pire. Te pire haweki. He uhanga he kakayako ko ni. O take advantage o mo tae maa usia. Ke ngahi isi ulala. Ka mo hiki nima. Pe i he loto le rei. Ka uinu pia fua he kakaito tontu hau. Ai nunu ako ia. Ai ko ulava o sio ke umea ko ia ko sio ke ngai le rei. Rei ko mea ko ni ngahi businessi. O ko sio ko ke lava ko oti nei lelei. Ka le o te whatata ko ni nau tā matano me pare mea isi ua ni. O ko tahine ko toke tā. O ko transfer ia ke hiki ki haapai o ngāwe e tauni kakato. Sai. O te whakahau ko mai behe ki tahine ka au ko e api kou ai ke alo nofo ai. Whakatoke tā ko ja hawhene jaya. Hala hagi me tahi loto ai. Aia ko eke ko responsibility a hai ke ne hanga fenis ke aloa te kau ngā awe ke seve kakai. Koe talia ki ai ko e whaia he kautoke tā. Ko whia pēku ai e solo neongo ko ne hoko mai ke he ki tahine tutonu. Ka koe ai ke awea ke anga hono turi te kau ngā whapure anga he whonoani. Koe whetuku e nau ngā oto ota. Whetuku mo e mea lere. Hange au hands off e. Te utanoa lai e minista apa mo i putungawe. Minista o koutui whaita tau e ne putungawe ako mo i putungawe wharemaki. O ko hange unau ai noa ia ai. Lotonga koe ko poinen solo. Welo ka pau na koe whai pehe wa ki hasirini. I will be fine with it. Ka koe kusio koe mea koe cocktaila, koe mea koe hospitality, koe mea koe
alu noa ia he wasted. Ka wai e nau hanga o tokanga I kina. Ko winga I kulave ki he ni he kono indirectly ko hai tene fua u kanoa tama ko kakai. Tatau ai pe pe ko ha te watu fatata ko. Ko saia ne taina to tanif pa mari e to tasino. Na o si hiki mai ki tongani ke ngā ue mai whanuan. O na o si mawahe na o tae fie maari e lahi na o he u mea lai pe kana u kuma pe. I loi rai whainga maari e pe ke na mawahe. O whaka utare vai pe ku poto pe ku ata mai le rei e whanuani ke nau awe o a koi ho nau kakai. Pakai e nau tokanga I e nau doria e welfare me well-being ke nau nofo o sewe kakai. Ko e tau whanau o toi pe, ko e lere aki adi whare mai ko e gato ke tā. Lere aki kau kui kai pe hange o peo ko. Tai ke solo ko meni koko ko whatanoa e mahu inga ke hoko whare area o e whare whasewa aniti. Pea ko uwhie fia, ko was whotu e mea goa ke kabineti, ke hoko kabineti, ko e kabineti whasewa aniti. Ke to'o atua, ave pe whahau e ki, ke tui mo hau e ki, ko mau tolu e ka whawhonga e kakai, pure anga me whire e kakai, ke mau ngau e whasewani ti mai kakai. Ko mau inga e ka au pa koe, loloto ia e kusio, ke lelei o ki fo I hika apu goni e tau lere mai tau whapuritari. Ta neongo ki tuai, au hange ko gulau goe kosi. E ka ke te whaha whetongi lai papa I loto tai. Ko no saia ko no fenga I ke pena wakai uta pau falala kau eki waka ke kau meti ba me kau nga o ke ta toho I tai mal. Ai fenga ko ke tola na ia fai mo toho reva. Ai ko kau kai ha kau fai mo toho na ma o na kai ha kau. Mo ne pito piven ko ta fuki ai ngahi whakau mahu inga ka ku whanonga mai ai polkala mahi he ngahi mea ke tau te whito ke he tau talanoa ke tau pure anga whakatui tau mahu inga ia I ho tau tui talanoa ke ngahi elemeni ti whakatemo kālati o ku mahu inga ke o mai pa te tau wakai tau whaasi o pe tau koni studone lahi au pito ai ngahi elemeni ti whakatemo kālati ku o si ai pe ia o tuku ai. Kako time pe foku wha o vai e tau wha whenga ke talanoa I ngahi mea mo whenga kakai ke whai mo tau close no da tolu hange kou ke whamatalangi ai. Whai mo tau close no da tolu ke tau au da tolu ki he demokarati hāpuka. Kako ku uhinga ku poi ni foku ke talanoa oku na lahi foku no tuku aki whakaukau ko ia ke tau ko taimi ke tau uno ngawe wawhi mo tui. O wha uhinga ia tako lahi koe o ku ke whenga ke whakafoke mawhai ke tui. Pa ku ke whatala noa pe ko whamatala ka nau tolu I he taimi ko toa pe ho uhinga pe a moe context ko ho whamatala. Koe mea nia ko sio koe ki ai ka mata koe pure anga na mea te pare mia alu ki atalanga o ave ki ai mpoe mone lisi ke tui na whewholoflai pe a mea mai pare mia. Ka koku sio koe ke ki taimi koe ia Bene o wange kulau o si ai fitai mia ko mahina ta. Ka mata ke tau assume me ke me ha. Ka koni kwa ia ko ni tika ke fai ai ta to ko ni ko o mai le ba mo wi ko tari he o tu I le ba ya mo fo me ko ya. Ka ko ai ko ke helisi. E ku tu ko a ku pe ku o to ta. Ai fetongi me helisi na me a me pare mia ka ko sio ke helere. O ngawe wa afi mo ne afio o se nga foi lisi agu me I tu ma o beto ka pa na hata haya na e frafis pe ia han si o bana ki ai ba malolo ka ko se tu o ku ai hano lere ko mama o tau si o ki ai I tai mi ko o ku ngawe wa afi me ne afio so ko fok mai lisi o ku hangere o tau mahu inga ia he me agoni ko o mai ko he ko ni studone o ku fili he paremia ka whakanofo tui Ange una fefa apa rewa ngo fo I whatongia koe ua koe ia. Ka lava ke whakanofo modol koe ka o minista. Ko ia e solo koe foi processi ia. Hane koe glau. Fu mata vai e tau uma e tau tolu. Paka pau te tau to make this work.
solo ka ya ta hai au tala no mai ko ke fe ma ke ta nga we va mo tu mo ho weki pe fe ka ke taka ya ke mo ki me afana fa mo kamata hey kai there is no other way e lalo langin te tau te lava yo te fai habe ata te liu kava pe ka pau o ko ga ke na tui mai ke hala fononga ko lava sio ko hala fononga te don ke fo we for one pa pe ka ke na tui mai ki ai fai mo na o mai pe ko te tari ke ha o mai ka tu ga pe ka pa wa na nga ka pa na o mai o to ha ke be afana fai mo fai liu kava that is the only way forward ke fai nga fa ka ko ya ko fa ka ko aku I see no evil e lau mari o kakai ko ni ko sia evil la yange e ka me ko ni na pe na fili fa te mo kala ti na to fa tipa evil ko hinga ya e ko make a position with no hesitations because he ko ofa he kakai e ko ka tama ko na o mai na tala no mai na rate ko ya kakai o na fe ma fai I have no interest in my faisal. Ko interest ke pule ile e ku fanau, mo e nau fanau, mo e tau fanau. Ko interest ya. Ka ko mechanism ya ko ya, o ko ke lava ya i to fonga ka ko cooperations. Cooperations. Pe ki au ko tau felo to iso ke hange ko ni. Ko e nau tau kave na fai. Ko kau fu ko kau no pere ke fili he kakai ko uhinga pe ko nga he ko kabineti ko ke taliui ke kakai ele usio ko he kabineti I volange kau kabineti ago na fili he kakai mo kau minister they did a lot of evil things ke safai kakai tongi tu hau ko fata no fuka we ko hanga pe au fa tonu le ai ko te pire ho e ki ko is just ignorance pe I issue hikinima pe pa ko yo mau ke ure ati ko me pe ko tu yo mo on ka ki au ka pa he ka ke tau etresi me ko fata no ke hala lo tokolo pa ka ke tau etresi ka tau tip tope e hoko to au ke poina ko ke tau te ngoi tau ko fia o tata mo ha fia he sio ma he tu e moral courage ai pe ko na ma we tu po wa ki ai tu na ma ya krisi ke ne hanga o whakatonton neongo whaingata o tu o ai pere ai ingo he kau no pere ni ko anga sio ka ki au ka pau te nau ki inu hi fo ki fo I vai kona ko ya e ku meri e ia ki aki nau tolu mai nau whanau mai nau hako mai whanuan whaluku fua ai ki au ia o kai ke pehe ku whainga whakau ke whakataham peka tau rere ko taimbe o pāua ko kata mai ia whainga mea ko lava sio in assess kau whukia he mea ko maunga ia solo ke ia ko ia e ko ia o hange ko ngai ni te o ngā ue au ki ai fe mau ke strengthen institution ia ko ni pe ai ke nau tari ui it's all about accountability he ko mawhai mo whakaapa lahi o ave ka kai ke hau eiki pe ave mo kere ai ko kere ko welfare for one pa te whatonga ia be ko tau nofo I motu ka kai go ulahi ho nau kere ka kai veu to maari he koloko ia ai ke au ko distribution of our wealth has to consider up to the very least ke sisika e hanga whano no society ai ke au kono mo ni o staimi ke pelu e whanki tala noa koe ata ten cooperation pe moi tui o whao haka pavele
Ki au e pakapau. Pakapau nau ke ki voi ai. O staimi ke ai ngahi ko red tape ya. Risi ina ka. Mi veni ko da fa ta foki he ngahi Polokalama I he talere mai. O be he foku ko fa no fa wa ko taki au opposition party. He fa mo fa fola ko he me ta fa fa hoak. Kako ta fa aki mahu inga foki ia. Ta fa aki na mo ia I ha to fola ko ne afio ke mo civi I ngawe pureanga. Na kai ke mo pureanga. I he tau tolu ko ko osi. Ko na mo fai ho mo ngawe ko ke civi ai ngawe e ka tama ko he kabineti. Ko ahoni o ko mo kabineti leva mo tolu. Hu I leva tata ko opposition no tukuia. Pe ko hanga foku ta fia whakatala no ku fai o ku I loto ka no pere ko ke hana ulakanga. Te nau fai whakapala nisi me ai pia pa fai mono te nau ke lava fai mono civi. Ki mo tolu ko ni ko mea mai pare mea ui ho mo ngahi portfolio he ahoni. Ka koe whehu I foki ia ku o whehu I ni I o pehe o ku sai pe tahaya ko he opposition ko ke sai ia he kabineti de mo struggle mo to ka pa te mo ke pipiki wanga mo to he kabineti me hafu ngai mea ko ia. Ka ko tik maha ko whakaukau ia ko o mai ke ahoni. Ko mehe ahoni ko ke mo te opposition mo kabineti mo to he ahoni piven o ku whewe ho wakai ki ai. O ku e unga pe ka opposition mo hanga fai civi. Ko tau mo I foki foi mamani o very dynamic. O the circumstances force you to be who you are. Ko anya pina kai ke ukau I he executive. So o ko si whakanatola pe ke te whai hoto whatongia civi. Ka mahu inga whau ai opposition ni he taimi ko ma ui ai pure kovi. Mahu inga whau. Aia o hange ko laua e wa taha ke wha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 wh
pe taha te ke tau tala noa i ke vahe kapineti. E anga fefe tau whenga we aki. Ya koe tari ko e wa taha ki wa taha no. Ko opposition ni. Fatongia mau inga. E ko mau fatongia na tau whenga we aki. E o rotonga mau pure anga. Ai ke au ko whenga mali e le vai ni manju ko sto e mana uma vai na ya taha ya na matai to minister. Ke be na ne ma de PSC ko e master ko PhD minister. Dan na o ka to pe mai na ki kasa ha una to mo ki kasa ko ya o hulu ake pure anga lo tonga ese no position Ko tu na ke osiki kamata fatala noa mai i he trucks i he ta prokalama ka wai tahan na ni hanga kamata pe prokalama na ni fehu i mai i he mahina ko ta ni mi ho potunga we potunga police ta madef ngahi business e pure anga au ku ha ho main priority te ke hua tu moia ke ngahi potunga we go ni ke kamata aki. Ko main priority ko good governance e atakai o pure lelei tene hanga wiki mai pure covid to aya as long o ko ke fanau pe crow ai pure lelei i loto ngai ministry ko ni e ke ko pure covid e no covid pe ke kakai aya ko pure lelei te fua mai ko no lelei pe fe mali kakai ka ki au e solo ko hange ko kulau ngahi ministry i whainga ka aino ko i au o raki pe ko te kia ke maa opo anga hono system ngā we peko sio pe o anga e tau vilo mai na ka kia ha amana ke taha ke tunga he taimini ka ki au mau inga au pito ai pou ai kakai ke ngā we ko nok whai
he ko no uinga o te ton ke whakaukai kakai koho tau whanua ai. Koe tau tukuange koe I he tau sio kita. Koe tuanga he tau sio kita. Tau sio ke tau foi mā, tau sio ko to kau ngā api, sio ko to whaamili, sio ko to kau ngā... Pea te tukuange pe ke nau whai pehe, tene riu mahongo fulu mau te nau whaia. Ieso sai lolo tonga. Aia ka pau nau loto, ke tae aonga o se tau tangata hoko. Ten tu nafinga pau titi. Pau nau loto, ke o mai nau whanau me nau whamopuna o find a much better world than mamani goni nau whikuki ai moe ahoni. Then they must do something about it. Minister go kore mai fok he kau mamantata mai solo kataki mo kamatangau e aki ai taitolo e tau whafofonga ko minister ko ngā ke ifo mau whanongo atu panga pe ifo whanongo mai ko talangi ko ka paloparema fokia o ku ke manando ai paloparema tahanga i paloparema na whai e talanona ta talano ai a trucks lahi ko na ma ko he reserve bank ka ko ngā ko o whai e paloparema i he taimi ko puke ai ko o mai pe au ke taimi hopo ia o tau hi foke a polisi e potunga o ko ni o ke minister o ku tau ke taimi hopo ia ta mai na te ke mahino pe ko drugs ko me ke he pe te ke ma o se bia me muri pe ta mai na kai ha insekite o puria o se pe o fu mo nga uhinga ke o ku alo pe ia tu hange ko ke mahino pe ko ha me hoko o ku ko e ke tu pe ku ke awe pe ke ngai palo pare malala hi pe he o ku i he potunga o ko na o ku fili ke ia fili ai ko ki ai. Oye, kada sio ko te telefone pe botu mai ai ta me. Oye. Ko ia. O ko tama mai ko ki ngalo u me. Kako fra malo au pito pe ia solo nei kai pe ke ha fainga manaki. Minister defense ka Peninsula Launi ka minister polisia. Ko ministry ya ka pa ke na lava ngau fata. Ke week out me goni. Fa ofate for one pe mo ka. Ko o amanak le au pito ya. Ko gulak fainga mare pe ko sika ki appointment ke minister defense. E ko si ai be ko fakotu mo fakau mana tu ko osi o tau osi yanga tau tolu was fakamatala mai corrupt with ministry kau ai be mo kau u prisone kau sela mo mea ko tau fata mai ke te kovi ke ngawe anga ko nga ko ke te lava fahamea ka ko fia bitau ya he ke o ko tali au ia e pole fatongia ko ni ko wil be to na be kia mo now pe unga e foi ma fa ko ni ko kia o ko si au ia ke foi ata ta ni ngai me ko na pe ko invisible hand o ko ngau behind the whole process ko ta fet ko Peninsula Launi ko ne legitimate defense my foreign affair ko ta was step ahead ta to le ta ho full ki mo he me ko ni ko pipen ko fora osi pe ke konga ko ni e talano he ahoni o ku toko fa mai no me list ko ni ek premia toko fa ka minister o ku lava o fili mai be me tu I hono mafai faka konstituto ne pero tu ko patongia ia o premia e lere taha ku ne fili hange ko ta fa por kalama ki ai ko me ni ko loto ki eke atu ko tonga tapu ona po to ke ta uhila mai fa lang fas minister patunga ko patunga fonua mangahi kolo fa natula o ku osiai ha ka fa fonga ka kai ko na minister he patunga we ko ni porque ni toki hoko ni ho ma ko e he fili ko ni ko finangalo ke ni afia Pane toki hoko pene ana ia I he talo tauriri ko ne wana o fulu. Ka iau I lau ki mua I he taimne ke apoine he tui pene te ka koe talo e fili wana o fulu.
ono toku fua hoko ka ko konga fokia e ko ngoi we are growing e ko tau kamata ke tau tutupu o kwafu o tutupu e mama ya ko mo le lotu mo civilise e he faunga e ko toko faya ko na fili ko e meitua ange ko kulau ko e toko fa ko na e na waki ave mau tolu te ke fa consultation pe mo ne afio e pe ko ai te pile haweki ai na mau pe ave ke ne afio pe mo haweki e ke nau consult ke ai ke nau consult e ta fa ko ya kai ke he solo kau fo ke me go na wongoi ai kamata pe ke tau ako he ko au na ula ke o hange whakau kau ke ula consult na fio ko kula upe ai au ko ni suto ne o mahino ka jau o to consult na fio ne when everything fails ka ko ko fe ka ba te tau o mai foi step ka ai ki mo hange le o mahino le ke ne fio tau to ka ya ngia pe te ne to ka i mai le tau tolo pa te tau la ko me ko ke to ke wai funky me manusi nusi o me e go lava he o vete he consultation ni e ko mama ni pe ni o ai pe tai me o al pe hilinga ko to lu kita e pilo pa te a kita i te ita o te mo le pe pa te a te ro de ka ki au ma inga ko consultation ni ko fili ko me to I was entirely na wange pe foi privilege ko ya ke paremia na ke ya mau input ke ka ko me aya ko no hinga ko foi space pe ko foi fainga mariana wange ka no bere me ne afio ke fa ta na paremia ke ne fili ne to family ko ui pe ko paremia ko ui pe ya solo ko pehe au ia ko kai ke pelu ai pure anga motua hena ia e ko fa ma ko ke kamana ko anga e fa mu ka ko anga ko fo tu nei fo tu be ke pe ke ai ke fa fe ka na loto ke na fu pe au ke last minute ka ko fi wana ko ha na pepes etn ko mone lau go tau ke te ko me wa ko funky kakalani ai pare mi amo minista o matala pong pe mai ho ata ka ko so tu i mo o e ki mo tau faunga e tau ho tau tangata ia ko ke ka pa o fe ma o ka o te mo kala ka to ke na uli ka ba e foi faunga wa pa Frau fai. Nau lahi mai dai ni mi nau da mai ka po atu ke he tau alu pe ka kato pe ke me agona como ai me kabineti tak pure le ka muy ate to nga he he ko foge fa te mo kala ti ka ko ko ngai ni ko lotu ke ta fa oskia i wate fa mali ka ko ke fa osmai ta por kala mai ahon te go tu mahalo ko ko ke ngalo i ka inga ke telefono nga mai por kala ma hange ko na ku la ke i por kala ma ki mu a o me da no fo pe o fa nga tu mo tala no uhinga tu me nga issue o ku la fa si o ga me tu ke i fa le area ko ahoni to no beni na e fa da por kala ma mahalo ko me be ke hoko na ke e fa i lo ke ko ia ku tama e kamata i hoko ko e minista o e pureanga pe ko ne i hene tu le ba ko ia i he tainimi ko e fatongi ala heni pa ko ilo e firma o me time la na ki time ke mo lava ke mo sio ai ke ngai potunga we ko ku atu ko potunga la hene tol o ku atu ke te ko ngai business e pureanga ku kawai lulu tai ko ngai pala ma mo dala no ga i pare ala he opit ko potunga e polisi pe mo potunga we ko ia o e tamate afi ka te o atu e fa mari ko ni ko ke pai ma dal no ko ha me ku ke fi o mai fa os ko ta kainga ki mo ke ta fa ki ma lo ai ko nga ka atu fa mari ke set up po potunga we ka ta toksio le vai ke tai te ta tok foki mai ko eso
Nei fe mau mai pare mia que o fai mo alu que ngai pot nga we he wa be nai ka ko nga ko ta rock ma wa ta wa be que ta rock address ta e ka o fanongo e ta programa ka mo ka kai fo e ka toki ko o spe ko ni ko o le dreva o fasio que ngai ministry wai ki poate ko malaga puna ko loto que faha angau eleva ki he ngai mena na ngai contract na fai ke malaga puna va que toi lolo me weekend will make a press release issue ya ka koia sol ko ki au ko ata e fra malola ki a koe pe ho ki he kau sponsor au na o fa ko por kalama e ko tu ko tapua ki lahi pe tapua ki mavahe ia ai mau inga ai tala no inga issue e funga te bile he mama koe halafononga foki pa uke ilo le reipe kia ai ki program ko ni na ke ya hano fahinga but how it happened koe anga ene hoko koe ke toi fu mama o e mucho ke invisible and working behind this whole process o hoko ia koe tapo akilahia ke kai toko lahi ko fitaulak moia moe nau fia pe lava pe mea kai ke mahino ka ko whakamalo la he tau ia i ke kau popo ku me he left, right and center kau patoa me he ngai kapa ke kai wai ke nau patoa ka kono moni ko pauna nau foki pe ka kai ke he campaign ko na ku mai na no fo pe mahinga ke pure i le na ke yo hanga i lo to ga no uhinga pa ko me na no fo ploto mo ka mai ha wai pe o fo mai he i fare ale kai pe ke wa mana ke me go ni ka ke tau pure ke o tau amoi ko mai me ho ko pompong ko ga tau ko au ko lo to la hipe ko ku vi sone o hu mo ke kapdeti o ku rotate ka to be he foi statement be go good governance be go pulelele ko elito pe ko loloto o foi fakau ka go good governance o ku kai ke makupusi ai tokola ke ngai dynamic ngai dimensions of involved ka ki au ko me ko ma ko i loto au pito ai ko hange ko ngai fu fare loto ko na ma ko va ko foi pure oto ko i loto ko me ko ma i loto elito o good governance no foi a golden fekau ofa ke otua a ke kotoa loto okay hai be fo ka ngapi hange pe ko ofa ke ko ai ke au ko no elito ka pau te tau no fo tuki mo faka loloto ai tene without pay ai pure covid pa ne fo tu ha system mechanisms ene lava ke hawa ka holo muy mai ko tau palpare mai fu fa ata a sistemi pa ke a fe mau pe ka fai tu ni mai fai nga tangata ke siokita ai ke au o ko look forward to pitau ya ke ngawe ko ini ko amana ki pe ui va ve fare area ka ula ngawe ka ko ko fa amu akuya solo foi ma fa ko ni ko ye ne fine ke ko na alto fa ne fa fa to atu o ni appointment to ta ya America ko ne ma pe o establish ko le akuribi ke pare mia ke alu ke fine ke ne fa ho fa no fo e ko inspire mo le tu ma o ko lo to i ka venga ko fine ki pe fa lo to la o tu ka pa nei kai
he ne o taimi na mato wai pe mo tau ke te ni solo na ne o ne vahe pe ko ha pe o ko whakamata tua ai mea tau kawe pi venki ai ka ko ne falala mo ne tui ko mea yo whaitani ai o ke au ko nei fokat fokok family o kana na nau ha pena te nau ki taimi e malolo e ko fokat pe na puna no ke ki mote ta hau alo ko ako nga o ke ka ko hanga e kusio o kanga o vai me ko na ku te wo ke fola ko he fata ko ne cop 29 na ia ai vei wala ya o na lo tau ke unof ko ku mau ngai ang au he ki feu ta pol he time go na wo ngo ta mau e o ko ke ko pa na u la pe u fai pe o alke ko na go ngo na to ton pe ke o alke ko it was a court given design that I must attend it ko ben aku to ayo o heke ai foi pong e tau o me au tui Pau pehe ma kon tau te ai ni o he ai ke walu ta pulu ka tu ai ali ke he kop ka ke kana ka hanga e sio na amanaki e heni ho family pa fai ai fa no ko na te foki toki o ko na foka pe ne afet ma mai be ai ai ko hanga ka tau na ko no remind my ke fa momo be ka kai o my own family ko ma pinga be solo te fato kanga mea ngai me te ma wi ai e mahino ku ka ke fu mama o mea koko me fu tu ato neongo e ta ngai to no me ta to mo hala fo mai mo ka ko natulai e ke sol ko o fat ko e ka u e ku hange ko pop up en ngai mal pe ka ngai tala monu mai pe ka ko wai ki fata pe mo e se pote malai wa puna ke sort out te me oni malo pito e minsta ko tangata ko 5 na ke le piu dama 5 ko Holland se na ko si mau mo no kuki ya Holland ke alwangi ke ka ko tu ko ne dynamic ku hanga ko na ku fa ko ke kainga biben ko ta ki programa fa oceanica tu anga to fa nga maria ke fra ho ko nga frata I he lakanga ko wat ka te ko mahalo ko time foki mai de mau to ki fa ngonga to pe ke ngai time ko te fa nga maria de mau tu anga ke fa ho fatongia ka to ki ngai fa nga maria pe to ki ho lai ai programa I he time ko te tablere tu ai I ta ko ni ka ngumalo apito ma fa nga maria ta to ki si ho time ko te ta to foki mai ai o fatu piven o fatu malo kainga fa malo at ka ting modol he lava ko ke mo muy mai he ta por kalama angen ko ia na o atu pe mo ek minister ko ia o potunga we ngai business e por anga pe foki minister policy pe mo minister I he tamate afi ka ko fra fonga o to ta fitu Paula ona Paula piven pikala ku lava ke o atu e ta por kalama a honi ko fa mo ke de modol kainga mo lo ko ta we ni fine lere ma por kalama pe ku fiu fenga no ui ko me ake ko manga e ui solo mo ui piveni o lere ake por kalama pa fa ngo fu afo ke no ko fenga ko ke foki ko ai hono ui ek minister police minister ha oku anga fo ki practice te lere tu ni ko nga ke lava ke lere mo o de moloto mamahi mai o pe ke ha no tuku kilalo o tau ek minister pe ku ai no ia ko o feinga pe ke lava anga ki ai dai nim ke lava o ange tai tolo ko ia na o ku o ange ek pare mia pe mo ene afio ki ai
ke tau hoko atu ake ngai polokalama ko he loto ko ne mau pe ko ne ke lava tau ngau ake ngai polokalama fa malo atu ko modol tau fononga mai I he tau ko osi siko ne toki a unu kakato na tal mai pe he minista kau ki mo e ma polokalama ko ne osi pe tau polokalama a honi te tau ki I malo lo ai ko nga kai aongi hono ki whainga maari wike taha wike ua ko nga nan tala mai pe ko foki mai pe ko polokalama ko polokalama foki mai I he wike ua ko ia o February ko hawa malu en ko wike fa o si ben wike ula ke wike hau pe ko wike ua rewa wike hoko si ko ki malo lo wike pe taha ko wike hau pe ko wike hau te tau tukuange ia mai minista ke nga ke gua ngai fatongia mau inga mo la peke mo fanongo mai fe mau ke alke poatiko fe mau pare mia ke alke pa ngai frata ko ngai frata ko fe mau ke iai ko no hinga ia tau tukuange te uto ngai weekend ke fanofo wike kaha o ke fa ngai frata ko ia tau foki mareva polokalama I he wike hoko mai o tau fenga toi o kapau ata pa kapau ke mo ua pe te tau anke wike ua tau foki mai ke ka hafu malo lo fu lo kai ka ko hinga ko whainga maari pe ia lava ke tau whanonga mai o au mai I he tuunga ko nutai ahoni na ai pe ia ke pehe na ma hinga pe ia ahono kore ko ia he kau sponsor pia mo whakaukau pe he kai ke tau tāpune polokalama te kia ke mahino e tau kabineti ko mea mahu inga ia ke whanua wha politikari mai pureanga pia ko no hinga na tau whanonga mai pe ai o au mai ki he ahoni mahino he ahoni anga hilisi kabineti ko ia o te kia ki ilo ko halisi o to ki huma pe ko ke polokalama ka wi et pe lisi ke fa o si aki pia tau toki matu ko he ahoni ko lisi eni ni ko na me ai pare mia ui he ahoni ko pare mia ona polo to ke ta esa ke valueke minista ia I he potunga e paanga minista totai minista prisone ai ko tolu ia ko tokon pare mia ko ona poto ke tā Daniela Fusmalohi, minista ngā hingawe lalahi, tau ko moi, pia mo minista he meitek. Ko tolu, ko plinisi tu poutoa ulukalala, ko minista ke muri, minista kau tau aene afio. Ko wha, ona poto ke tā, uhila mo langi fasi, ko minista potungawe a ko ia, mo minista fonua, mo ngai koloa whaena tula. Nima, ona Paula Piven Piukala, minista ke ngai kau taha business e pureanga, minista polisi, minista tamate afi ngai mea whakafoki whaa. Ono, ona Paul mo are finau, minista tak mamata, mo minista lao, pe kuiko ko minista whamauanga. Ko fitu, ona Paul Kapelieri lan mata, ko minista whewhatau aki, mo whakalakalaka wha ekonomika. Tau whaawi ko taim ko Labour and Commerce. Ko walu, ona Paul Mateni tapu elu. Minista potungau tanak paanga, mo minista paanga humai mo tute. Ko hivarema, ko ona Paul toketa ana akau ola. Minista potungau mo ui. Hongo fulu, toketa siosiua halavatau. Aiko ona Paul toketa siosiua halavatau, ko minista ia o potungau ngowe. Ko fika tahataha rewa, ko ona Paul sinai takala tuitahi, ko minista ia potungau ngahi ngawe whakaloto whanua, kau iloa ko ia o ekonomia. Ko toa ia o kabinet for o ko ia, ko mea e pale mea o ui, nau kamata he ahoni, tok whakakato ho nau whanofo I he aho to apure lulu pe ko e wikeni. Ka ku nau kamata I ho nau whatongia, ko e tohi ia ko whanga moko I kene a fio, me ofise palasi, aia na mea ki ai e pale mea I ahoni. I hene pehe ku osi ai pe, tukuange ai pe ka o minista ko ia, I he tauhi api, pe ko e ka minista ko ia na nau leo mai I he kabineti, I he preanko osi, aina nau leo mai bea mo e pale mea ko ni fo o, me pure lulu ko osi I ahoni, aia tukuange ki nau tolu I ahoni, ka kamata rewa I ahoni, ai pale mea, ona poto ki ta esa keke, mo toinga ko ia ka minista, o kulawa ke ui atu. Aia I hene pehe,
koe kau minista e wha, ko whili mei tua i he kabineti koe ni, ko plenisi tu pou toa ulukalala, ko toke tā, anak kau ola, toke tā, sio siwa, halawātau, Honorable Boamu Sinai Takala Tuitahi. Koe toko wha ia, kua whili, ek paremia, pea kua whanofo, ne a fio, mei tua, me he, o i kai koe kau whafonga whare area koe ia, i he whare area kua whili he kakai. Ai a kua whili mai ke nau kau, hoko koe kabineti ia, ai ne a fio, pe me he ahoni, o au ki he whili hoko. Ai a ku tau whawhawhua pe e whahoko, ai whili hoko i mahina konobe ma. Koe ngata ia ai e whakahoa koe kulawa ke o atu ia. Aoni, whamalo lahi atu ki he tau kau sponsor ko ia. O ku mo sponsor mau pe tau prokalama ko ia. Vipon media, tato fito ki he South Pacific Loans, Director Bow, whakamalo lahi atu i he lawa ke motokoni mai ngai sponsor ko toa pe noa walu ngeau, walu, hiva walu. South Pacific Loans, thank you so much for all your financial contribute to Vipon Media. Appreciate and hope that we can continue on in 2025. Koe ke ngata i he South Pacific Loans, ka ku whamalo atu ki he tau wharekoloa wala ko ia Page Fashion Store i loto Nuku Alofa kainga. Mea hake ki he tau wharekoloa, whakaonga e ngahi uta koe kuiai, tokon lahi ia ki hono sponsor koe tau mai Polkalama, ki hono atu koe pa me Vipon Media. Koe whika telefoni ena, ua fitu tolu ni mano, pe koe whika hiva o e Whatawhehi Road i loto Nuku Alofa hanga, pe koe ia ki he tau mo e peau building. Koe whare kos ulu ko ia ai Francis Tickets, ia ta whaaki pe ko ia o e Page Fashion Store, te lava o ngawe aki ki he kos ho ulu, ko ngahi klipa ko mao atu ai, original klipa i he wall pe mo e babyliss pe ke trimmer, ko e foil saver, pe whainga mea ki fia mao, helu ko e polosi ko e mata klipa, mao katoa atu ia. Pia me he Francis Tickets i loto Nuku Alofa, te nau lava, te lava pia mea atu ki ai o mamatai i he ngahi mea kotoa ko ia. Koe kautaha ko ia, fotu maka ko ia, maka whamanatu tesi, e ka pei royalty headstone i he noa wha, ua noa hewa fitu, whanima, whataha, te lava fitu taka tesi, iha whahinga fia maka pe koe live stream i Brisbane, pe ka konga pe tapa pe o Australia, te ke lawa whetu taki kia whilandesi, ke toko ni atu kia te koe. Koe tau live stream ko i Nuuselani, a Vipon Media, te ke lawa o whetu taki mai ki hao live stream, puka hao live stream, ku mantu i kei o ku kai ke lahi ngai whainga maari, koe te ke mau, kai te ke lawa mau hao whainga maari, te ke ngawe ake mau live stream, pe ko e mau hiki pe whaita i pe ngai katoanga ko ia o whahoko, toki posti atu ai, ke tiki mau tolu ke mau mamata i YouTube, pe koe Facebooka, te ke lawa whetu taki mai, ke whia telefoni pe koe na noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, tau kau taha waka koe ia ai siwi moa na Freight Services, tahi wawalu o e Tennessee Avenue, i loto mangele whetu taki ki a Fereti, pepe he foki ki he Kunani Center, i loto Nuku Alofa, te ke lawa whetu taki ki ai, i hao whahinga fia mao. Whahinga nau whare, e lawa le rei e Kunani Center o tokoni atu kia te koe. Mo mea tau toki whilongo aki, i he osi e wike ua miheni pe wike taha, te toki whoki mea i tau proklama ko ia, ai whatawhanua po o hoko atu ai.